Paul Kutlani som pathum tho tran ni kan lo thleng ta reng mai international news khovel thil thleng langsar te kan han lor le dona Middle East thu thar hi mi pui ngei ven na ni wangin kan han lu chil le dona kan ritlan de hleka wangin hi ngei thla ka hri om de omai thaya kan lo hre thiam don nia tunla chu US ramkang Los Angeles ramkang hian khovel mi pui ngei ven a hlo viau ni in a hriata tukin lam news a khan chuan mi somni polibor vel zetan thil kai to a hei hi rin dan rang conspiracy theory engengmo ron vor chu ani a maro chu ke ni chuan khatiang lampang kha kan tui pui ve te chiam lova Christian na ne na in kai noi pathian do dal na lampang thil thlenga wanga hetiak ang chiat na ron thleng anga soi tam tak mizo zinga te po an oma chiar tu reng engama te po omani kha amai ro chu ke ni chuan khatiang kha kan soi ve lem lova fin fiana kan nei lo wangin puang tura kan in ngai lova tukin thleng khan mi somni pali an thi to ti report a oma Los Angeles khopui dai fe ma kang mei chuak wang hian somni pali thi to in Los Angeles County Medical Examiner chuan thizat list ti chuakin thren khat phei chu tu tenge an ni ti hriat hlei theilo khopa kang engemaw zat an om thizat thian lapung chhozel turangai ani hemi chungchang hi chu tar langwak to lovila ole tuna hian Israel Hamas in beinakal chhozelin an buai chhomep mep hle maya January ni somni ma in remna nei turin Donald Trump chuan Hamas te an nor ani kha chuwangin US po hian Israel hi an nor meka January ni somni ma in remna nei man ngei turin tuna hian ni som pathum mani ta ani somni atling trep to ewang hian in remna nei turin an phu suaw suawa har satna eng emete po la oma nutine hu hian in rema du lo ni in media then khat ten an tar langa media then khat taran dan phei chuan Donald Trump lak lu huna nutine hu chu telatum lo tiang hial te pon an tar lang hlom bokani mase hei hi fin fiana takalo om lova tiang chuan in hnial deuh bab na ang chi te ngei danin an lo that na ang te he di la hian a om chho mek ani heti la hian IDF chuan Hezbollah mun ma an bei thut maya kan hria tangin Hezbollah le Israel chuan in ka hayan nei mek ani somruk atan in ka hai hi an nei mek ani kha tun January thatop lam hian in ka hai hi atop dona chutiang in ka hayan nei mek lai chuan in bei ton na reng thung ani IDF chuan Hezbollah target engemaw zat an kap ti an puanga chungzinga chuan rocket atka chuana hmun rocket launcher te an sipai hmun engemaw zat te an Beijing a hian atela Syria le Lebanon ramri bola Hezbollah te hnen aral thuam thon chuana atana man leipoi mo tak mai an bom chetel bok Israel sipai chuan be pui an thlak ma hian Israel le Hezbollah in ka hai kalpui meka in ka hai buai pui tu te hnen an hriat tir lok ti an soi hei hi in ka hai thuthlung ina aphut zinga mi kha ni hrim boka Hezbollah ten in ka hai bo chia aral thuam le khatiang kai hnoi an che kemo an buai pui emo chutiang fin fiana omani chuan Israel in a beidon ani chuan in ka hai buai pui tu malatu te a hriat tirang ti khania bei thei ngal na angkha a hriat tir nuwa Israel chuan strike kalpui theina turin thuthlunga hian inremna thuthlunga hian ziatel ngal ania chutiang chuan Israel chuan be pui thlakna kalpui ani IDF hian State of Israel tana hlo om zong ti botumin ma an la chhun zom zel dona Hezbollah in ka hai thuthlung bo chia a sipai din thar an tumna le sipai in tru khom tumna te ral thuam lak khom le Israel beina atana man an tum ti kan hria ni chuan na takin kan changlet zel dona ni ti in Israel lam chuan thu chuan siamani heti lai hian Lebanon media te chuan Israel ramri khothlang lam kem som pasari bor vela la Nabatia district IDF thlona 10 bepui thlak na lian takan kalpui ti antar langa Lebanon media ten antar lan danin Nabatia district ka Homanen Alpha Oga khua Israel jatte hian bepui thlak na lian tham takan kalpui he khua hi litani lui marlama omania Israel ramri atanga KM som pasari bor vela nia Hezbollah mun ma nia soi ani inka hai chungchang ka han lu chil le lokila
tuna hian Joe Biden a kai hruai sarkar liam mai tur chuan inka haian buai pui mek Israel le Hamas te tan inka hai thutlung buai puin mitang in thlengna turin ruwa manna an siam meka chu chuan a mor bok ani don chawa engang takin nge he thil hi kalpui ani te ngai thla kan tum don ani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le US President Joe Biden te chuan nimin khan phone in bia in Qatar hostage ceasefire deal in biak na mason na omdan te an clear du na Washington chuan in biak na kalpui tur chungchang le man lak mek na hian puan tur bituk chin le film khur taka soi chu angai thu asoya he in biak na hian in rin ni khan Netanyahu an in biak na nei tu senior team Mossad thau tu David Barnea Sinbet Director Ronan Barte IDF hostage point man Major General Reserve Nitzan Alonte Netanyahu political advisor of Phil Falk te Doha hian Netanyahu chuan atira hei hian in biak na amoran bok nai to ti atilangani heti lai hian premier hian far right atho pui tangrual polte ril ruput dan azir chiang mek boka ama in remna siam chungchanga hian sarkar chu anlo ti buai to a Netanyahu ne na in biak na Biden hian inka haile hostage release deal siama tul thu wartaken an soidun ni in White House chuan apuanga Netanyahu hian Biden chunga lom thu a soya Trump chung zonga Israel a thlopna Netanyahu chuan lom thu soin Israel ven himna atana United States malak na le thlopna awanga an lom thu a soibok US Qatar Egypten Israel le Hamas inka hai nei tura man lakna hian stage thum tura ruwa manani a chong thum anga kalpui tura niya in biak na chiang tu Arab diplomat then khat te chuan Israel news an rildanin first phase le third phase thleng hi in rem na to third phase atan hian in rem na tur hi ala chiang hlei theilo nia soyani he dil nei tura a mor bok na tur tak third phase nei nuwa thilom dan turte lati chian lawania Palestinian prisoner advocacy group chuan nimin cholni khan first phase atan Israel miman somni panga chuan ni tur thu soin hemi rulet nan hian Israel zelatang Palestinian thanem tak chhuwa turan ni bok dona Ramallah Man News Agency na komna prisoner club director Kadura Fares chuan Palestinian tang zong te chu East Jerusalem Gaza Strip le West Bank an chen na ina an kir le vek phal sakan ni don ni ina soya dam chung tang mek te ti lo chu Qatar Egypt le Turkey emo a thon chuan ni arin omber ati report alan dan chuan Philadelphia corridor le abula Israel sipai chungchanga Israel chuan inrem na siama du thu tarlan ania Netanyahu hian a mai ni Israel chuan nakin loka Gaza le Egypt ramri Philadelphia corridor a hian sipai chhun zom tir atum ni khana soya hemi chungchanga hian in hnial na oma tuna inrem lo na chan amoran la bok theilo na chan pakhat po hi ni in media then khat chuan an tar langa puan fo tak ang khan Philadelphia corridor chungchang hi kan puangun ta viau maya Gaza le Egypt in rina ni in helai mun hi Hamas ten ral thuam te an tollu na mun le an mamo rang an tollu na mun te ni in lei hnuai ta na lenga mozat le lei chunglama hian khan enga mozat ta oma helai hmunai ni Israel chuan sipayan da chhun zom zel lo chuan hellam pang hian ral thuam an lak lu le thei pha don ani ti kha an changchoi ani a chu helai hmuna sipayan da nga chan le inka hai nei lai le inka hai nei nuwa po helai hmuna sipai da chhun zom Israel ina atum na chan pakhat kha ni a chu hellam pang hian an du lo hle a in rem lo na pakhat hi ani fo rengani in rin ni khan Qatari Al Arabi Al Jabit news in atarlan danin Israel chu in rem na hnung ber thlengin helai corridor atang hian a chuak kim don lo sipaya thiar chuak vek don lo nia soyani chuai chuan in rem na siam masak panni phase 1 le tru chungin sipai tlem zok helai hmuna hian an da thung dona US point hemi chungchang hi uluk takin an vil renga National Security Advisor Jake Sullivan chuan cholni khan CNN hena he in rem na tur hian malak mek zelani a theitop chuani thu asoya January ni somni ma ti fel thei an be sei thu ala soya ma se ka chiang theilo ti in Jake Sullivan chuan asoi
January ni som nia White House alut tur Trump chuan a Trump ni na atan a Trump ni na akal pui ma in hostage deal hi siam nge ya duwa chu tianga siam ani man lo chuan Hamas tan all hell to pay ya don Hamas te chu na taka chan le tan ni anga be pui thlak na rap thlak tak Hamas te chuan an don na ngai don ani ti in vau khan na pe ni kha khawang khan January ni som ni ma nge in rem na nei hi an tumani nimin cholni khan National Security Advisor thar Mike Waltz chuan hemi chungchang hi soinon le in Donald Trump thu soi hi soinon le in Hamas su Trump na office alu ma nge in hostage deal pom turin anor vele bok heti la hian US Vice President than thar JD Vance chuan Trump an Hamas laga be pui thla ka tum na zong zong chu a thleng nge don ni na soya Hamas te hian ni som ni ma in rem na an pom mangai ni in na soi ve bok sang hele som ni pathum November hlatop lampang khan Hamas le Israel hian in rem na mitang in thleng tur in rem na hun re vak lo chung kha an lo nei to a kata khan civil mi zale panga te Hamas te khan an chua to a Israel hian sipai pariat te an chan chuak boka Gaza hian mi somli ruang Israel chuan la chuak to boka chutiang chuan in rem na kha hun engemaw chen khan lo nei to ani kha tuna hian in rem na hi an kal chho pui thei do nem norna lian takin om chho me ka US atringin Israel chu nor ani boka Hamas ten an chuangai theina turin Hamas te po chu na takan nor me kan ni Donald Trump an Hamas laka vo khan na lian tak mitang an chua man lawani chuan be pui thlang na ra phlak tak Hamas te na an tor tur thu Trump na soi mangin Trump administration nuaya mi poi mo rang rang te pon Hamas vo nan Trump atong kam chuan mang chho mek boka chutiang chuan malak na hi oma voin ni som pathum mani a ni som ni ma a hei hi pe fel man ani lo chuan Middle East a har sat na lian ta ka om don ani tia Donald Trump na soi chu a thlen ngai po rin omani engpo ni se hei hi kan ngai chang zelang chuti mek lai chuan Israel le Hezbollah in kara hian mei pui al le hluai thaiani reng mai puantak ang khan Israel chuan Hezbollah mun maral thuam mun mate an ral thuam ka chuan rocket launcher engemaw zat te Litani lui marlama mi Israel atanga kilometer engemaw zat a hlami chu Israel chuan an beya indo thlona mangin an kap chiam mai ni a soi ani inka hai ni somruk chunga anom meka January ni somni paruk hian inka hai hi atop dona inka hai nei hun chung po hian ral thuam mangin an in chang ton renga ni somni paruk atlin huna hian lian takin anin be chun zom le ngal mai thei chu media tam tak rin dan po ani rengani Lebanese Armed Forces le International Peacekeeping Force UNIFIL te hian ma an la ve reng na chungin Hezbollah te hian in thiar chuak chaklo hle ni in a hriata an hun ma hian le Israel te na an chua san hun ma ate heng Lebanon Armed Forces te le International Peacekeeping Force te hi an omanga boruak an thunun tur ti ani a malak na ero a chaklo hle heti lai hian khovel ngai ven pakhat chu Iran ron pong por zel hi ni a helpol khoya bik takin Hezbollah te Syria atanga chuan ni hnuwa le Lebanon chhim lama Israel nena adin be hnuwa Israel in Hezbollah chakna tam tak athria saknuwa hian Iran chuan ama a malak na chakzo ka kalpuya tum tia chiang chawa chuwang chuan tuna hian Iran hian nuclear lama na sajokin trana la ti hriatani tuna hian missile drill lian tham takin Iran chuan a kalpuya video masa kan puanta kang khan Trump le Israel ina Iran laka bei pui lian tak thlak thei an nia wangin chumi lo do dal na tur le lo do let na turin Iran chuan ma an la ni in anin soya chutiang tur chuan ral thuam po an nei tha to ka mel maral thuam ron kal ka thlak na tur air defense po an nei tha ni in Iran chuan in soya drill an kalpui mup mai Iran chuan military drill zawzo kin an kalpuya anram kho thlang lam le central Iran vela te drill lian tham tak mai ni min te khan an kalpuya he drill hi farsi chongin ektedar ti ania chu might tia soi hani hei hi marshallai hol thleng chhun zom tur ruwa manal ani cheu boka he drill a hian Iran army te ideological branch rang Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC te ruwa manna kalpui ani
IRGC chuan drill an kalpui hi Central Iran Natanz nuclear enrichment plan an ven him theizia lan tirna ani thu an tar langa hei hi kan puang ta fo mai US khan hu thi lei hnuai mun maral thuam siamna mun lei hnuai thuk tak missile siamna hlotling takin an beya kha Iran nuclear mun Natanz nuclear enrichment plan lei hnuai thuk taka bun an ka chiat theizia en tirna Iran laka thu cha khong takani thu US chuan a puanga khami chungchang po kha kan tar lang towa kha Iran chuan an hel hle ni in alanga an Natanz nuclear enrichment plan chu an ven him thei turzia an ron pholang ve ngal zat mai bok tuna hian exercise hi Fordo le conduct nuclear facility muna te nei mekani chu an nuclear mun ma an ven him thei zia Iran chuan a ron tar lang meka anni hian missile radar unit te electronic warfare unit te electronic intelligence le reconnaissance command te telin ral thuam kim chang leilama le boruaka Iran chuan a ron phaulanga offensive le defensive mission na tan po anin peitian soi norlet turle mel manorna lodo le turin Iran chu leile leichunga ain peito ani ti in Iran thupuang tu chuan a soya anin phau chuang tak hian ni don MT ero thil chiang ani haulova January thlakhan US news website Axios chuan White House National Security Advisor Jake Sullivan thu soitar langin Tehran in January ni somni traman thu neina achan ma atomic ral thuam siam chuana lam an panemo chutiang ang ruam manna thar Iran in nuclear facility anga te akal puyani chuan US in Iran beiturin du thlan theina anei don ani ti in lotar lang to nge ani kha Iran Foreign Ministry thupuang tu Ismail Baghei chuan report te chu sei selin anram nuclear facility chungchanga hian khovel sarkar tu main social theina le anram nuclear facility beina engpo omani chuan chu khovel international law kal bochiat na lian takani thu a soyani Iran chuan a nuclear program chu amuanom zonga kalpui ani thu soin atomic ral thuam siam an tum lo thu Iran chuan a puang non boka amairo chu Israel lam le IAEA lam chuan Iran hian nuclear atin zone ti an soya a uranium enrichment po level sang taka ada mekani ti an soyani ole khatiang te noi kha Middle East le akai noi thil thleng thar te hania Israel huthi borok tang taka meka chuti lain Israel le Hezbollah in ka hai zom hlo lo zet mai kara Israel chuan Hezbollah ral thuam thanem tak an kap chele ta boka January ni somni parokhi in ka hai to phuna niya chuta chuan mei pui Israel le Hezbollah in kara hian al le ngal hlo amayangem ti chu media tam tak ngei dan le rin dan te po ani in ka hai an nei chung reng po hian anin beyania in ka hai top nuwa phei chuan angai te bokin bompuak le silai ri ain thumron le tlut mai lo mo ti chu ngai dan lian takani meka chuti lain January ni som ni drama lak lu ani dona chumi ma nge chuan Donald Trump chuan Hamas te hian an mi hrian te an chua turania an chua lovani chuan Middle East a hian boruak thalo taka thleng don ani chanlet na beilet na tunma a kan lati ngai lo kha Hamas te hian an tong bongei don ani ti chu drama tong kam mania chutianga thlen lo na tur chuan biagrem na thok tu ten ma an la a drama tong kam mangin Hamas chu US administration ho tu tele mi poimo dang ten Hamas vonan tak drama tong kam chu an mang boka chutiang chuan Israel le Hamas in kara po hian boruak rit tak mayo mekani chutiang vel noi chu kan lani ri ingponi se du tok photang khovel thil thleng thar le in do na thu thar berber hre turin he channel hi in lo ngai chang zel don nia